Ka election nak benta benjit iknong mi khmat bathmai house nam arjar arpulai kadang simpor sa kumbasis nam dunai henrei kinong ilam na kiseng ni parti bo per menta kilas dang ban kanthi batrengkang na kawai ke parti sya kawai pat ban ajing kerjaan yo kurtong bakimon keni kede dien bo presiden jong UDP dangar unit ba jos lingdo nong lai harengkat berkikat tu kat ni kilami no na parti pat wan ban penyeso ni ajing kerjaan no yo meli kemau senam uba Himalaya muk dan sangpliang habakren na kaliang jong ba jos ulai thu ba kajingwan jong u bat ki parlok ban ajing kerjaan no yo ameli kadai lengba ki kam ki bau niu nong mi khmat watang hapo saus nam jong jinglong ameli ulau ra sibun ki kam peroi bat kani kadai kawai kabakala ketik ya kemensiam ke jengki banon ajing kerjaan to kan ni member jong ka UDP na kan dangar area ni ju rem si rem bat poi se ki mi no ya perkat du we na ka ju ko por ngobor situ ni kerjaan ya ubah sun thau pete to na kata ipek ya ka develop ya ka UMA bomenta sampai perkat ba ulale sibun ba ban ya kini ki MA ki bahaswa jung uruk na kata perkat ba don dau na ba sun ne ka UDP ngai da kamon balai lut ngami bat hak to kopor ngabat kum presiden ni unit jong ka UDP ngai hawa la arkep nak MLA batak MDC surem sirem te nak kata kada pelong yang apa ngan mi no nak parti tak ba kalong ba pet ki develop ka ba MLA ule ka politik yang apa ngade ban yes isim mental ne ban yasno no bat UMLA nak parti ngai na UMLA ke ba la trei bat develop ya mereka dong katan ke jumi nadu sro dan nadu ka hiru te kita kan kapan hidang don ki banwan ka TMC min setrejur kham arsya ya ka ba ban ni jor kata ban ong ba pe u loterpat susah ukuai tenang tangi kemilenti hiru ia ka CC tementa kempep min sayo te kumyuta kini kwa bat ni deban jit kumunong mikmat ia me barim tini ni jote une tang saus nem bani gitu ki MLA gi lalek te udang la ban une kan kata kan ka penting yang abangan sa yasno ti ban ya don langkan badu